INP channel clear tu te in zain chi bai le vek ule January ni som ni le panga kan mang zo fel ti le tamaya tun tum chu dark money wangin Joe Biden-a president ti le dark money chungchang kan an shoot deu don nia chumi ma in kan channel la subscribe lo inom chuan khonga in lo subscribe ve ula tin khonga yen ads atam lutuk ti lo khan news dang kan ti chhuah zel theinan ads te po khalo clear liam ve ram te u thuma ruai kan an nei lokange US President kal chuakta Donald Trump impeachment trial chu thlale nei turin an son hlale retta Senate Democrats le Republican te chuan thlale trial nei tur hi an lungoi tlang ani House of Representative Democrats te chuan voin hian Senate helna chok chuaka an pu na an thonang mase February ni riat ma chuan hemi chungchang hi soi chhuah ani don talovani Donald Trump hi Democrats te chuan US Capitol a boina chuak mi parukan thi pha na kha a fui porna wanga chuaka an pu nget le Trump hian nikum lama Senate in impeachment trial a thiaman chantir na tanga kum khat aral na ni chia impeachment trial voi ni na hi ama chondon ani hi Donald Trump President Trump hi nilai niliam ta khana zo ta chia Joe Biden an a office aron lu aveta chunia Trump impeachment hi Joe Biden a po hian aremti ani ome Russia le US hi Putin a soisel ngam bertu Alexei Navalny man chungchang a khan anin muthiam hlei theilo ti kan ria anga The Kremlin chuan thu chhuah aron siam ve ta hlol maya Kremlin thu chuina soidanin Biden administration in Honda na zirin Vladimir Putin a chuan ram ni te har satna ton mek hi chingfel tura in biak poyetilo ti ani US le Russia relations hi Cold War atang to khan a che sa rima nimin January ni som ni pali Sunday ni khan US chuan Russia chu Alexei Navalny hi chhuah turin an nge nani tin US le Russia hian nuclear power arm treaty chungchang thusaidun tur khir zet mai February ning ma a real fel ngai an nei boka helo po hi nei to chungchang ilo vela ngai to tur newan nga hle bokani pu Biden a sarkar hi eng tak angang mole azor zo ka tanzel chuan a chi lo view mai theini Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan in biak na thatak kan nei the ni chuan lom om hleang tuna administration hi anin hong ani chuan kan president chu in hong tur sa kan ngai ati November ni thum election result khan President Putin hian Joe Biden hi alom pui har hle khania ramtin hi an re thiap mai kan ti kha January ni som ni ma deuh chau khan lom pui na thuwa thonani White House laminan tarlan danin Biden administration hian New START treaty kan soita kha kumngatan po seya du'a hei Russia chuan a thlop hle ni in Vienna Russian ambassador Michael Ulyanov chuan a soi ti chuan kan thupuya khan lut ta ila Biden a chu US president somli le parukna ta na ron tlingta chunia atlin chhana chu engwang po chu ni se danang takalak lu anita dik taka thlantlin president dangte ang thovin thunei na aneya ni thum chung lekin executive order somthum la ya chu fel der mai in thana hi chuan tlin hi poimo ber chu ni hi election thil hi chu politics lung phum poimo pakhat ania politics huanga hi chuan thil hi a fel thlip vek thailo dik tak chuan ko hran sum tong trai na kan hlan vek nu po la e rutral du sa khomi kan tam em hi politics thila po hian dik na hi nun puya haraniang atuate po hian an zom tak thailo opposition an ni lai bak thil dik lo hi an mu thei tak lo ti kan refu to mai politics kan ti hi agrik tong thumal ang chuan police antia chumia tanga local chuak zel ani ome awmzia chu affairs of the state affairs of the city state atoi zongin ram in real boldan ti ila adik thai ome mase tunlai politics hi zong dot var soina mun ang maya kan chuata election dona phei hi chuan kan tlin na turani phot chuan ram huai vote po kan du vekani hi khoirama po hian
US Democrats Party po kha tlin tumabe an nia tunma an soisel photo dark money chu an tlin na bulber anga ngai thei turin an mang tangkai hle chulo ni in Joe Biden chu dark money wanga president thei chu ni in media then khatin an tar langa hemi chungchang hi chanchin burhang sang Business Standard Bloomberg Hindustan Times le adang danga mu tura oma ka o ilo tekan lo ti pal hlawange o India rama chuan black money awmzia kan rhede uvek ome dan lova sum lak lu te dan anga lak lu po ni se chia all ru te sum chu sum thiang lo black money ani United States sa dark money anti chu election thila party tran puina sum NGO le mi malpek ma se petu ni na puan lan lo te an nia chung te chu dark money anti deu bi ka party sum bo ma lut kher lovin a petu donors ten an party tran zong te tan a hlok theyang perin an mang ta thina ni US politics a hian sangkhat zakua somsari le paruka tang khan hetiang sum hian election aron lu chil nia ngaya nia voin thlengin manro poimo anita zelani hi election a chak tur chuan noi thum kan semang NLUP in Intawng in so thing chin te kan leyang ti te hi keini Mizoram a chuan tong kampoimo ania mipuin a soi huaya piang kan vote mai thin bok ni na lang United States te Brazil Aizol te khoi mun apo ni se election kan fight ani chuan tlin nge kha tum tlat tur ani tamaya atlinga te kha thudik tak mangin han soi sel maila election result puan no phun chiar hi chu achak lawate chana mitinin kan da ta sia awmzia nei thui du lo khop mai hei chia hi Donald Trump le polte din munani ta a an thu soya dikem Joe Biden atlin dana dikem ti te hi chui chian ni don lo hrim President Joe Biden hian dak mani chu achhor tangkai hle maya atlin chan pani soitur ni ta se pakhatna dak mani apani na Dominion voting machine kan ti du ngei na rin omta ni hi Facebook nei to pa Mark Zuckerberg kan sumtam takape tia kan soi fo thin khadika mase asum pek hi chiang taka riat thei anilo chu tuna dak mani kan ti zinga atelani US Supreme Court puin dak mani chungchang hi alo ngai tua mi mal le polten candidate andu zong thopinemo andu lo zong candidate te beina nemo sum andu zat an mang theyang tin kum sang ni le pariata Federal Election Commission le Wisconsin Right to Life Incorporated in hekna angai tu tum khan thutluk na lo siam dei to ni tuntuma US election a khan Joe Biden khan US dollar million za somli le panga zet a khing pui Donald Trump a beina na donga campaign danga man tura dak money Democrats tenan mu hi US dollar million za thum som ni le parukvel ani bok Biden campaign team sum mu zong hi US dollar 1.5 billion lai tlingin president ni lai khinna na sum mu tam ber record an siam hilani tichuan Democrats presidential candidate Joe Biden lamin dak money an mu chu US dollar million zanga la yatling tinani chu aturu tia hle ni sang ni le som pania Republican presidential candidate Mitt Romney khan US dollar million zale som pathum zet dak money alo mu ve to a khami tum khan Democrat sau chuan suma mu na riat chian lo dak money hi an lo soi sel na sa ve hle dak money hi aru ka e ruk na chikhat ani ti in khap an duwa mase Donald Trump a Paihthlakna nero dak money tel lo chuan anti theibik ta silowani hi entirnan Priorities USA Action Fund hi Biden Political Action Committee yani hepol hi Biden an azin chhuah dona man berani vote campaign nana lir thayan man zong po hepol hian atum sak thina US dollar million som ni le parukvel he committee hian amang ral nianga yani mase poisa hi tu pek nge khoya tanga an mu nge ti lam hi hriatani lo reng US hian political party in mipuya tanga sum khon theina dan an lo neya election tum khatan mi pakhatin US dollar sang ni le zariat donation a pethei tiani
Biden campaign team sum mu dan tlang puyan soi chu hetiang deuh hi nia US dollar zani noi lam pe the donaran nei te tanga sum tling khom chu US dollar million zathum le som poriat point paruk la yatling ani apetam ho te hi chuan an donate tam khopa apetam ber nian soi chuan US dollar noi riat le sing ni le sanga la ya pe ni hengan sum mu zong zong hi US dollar billion Khawvel ni in dark money an mu tenen chuan 1.5 billion velani heng sum te hi Democratic National Committee chuan state somli le pasari man turin asem chuak vele ta Future Forward Political Action Committee chuan Facebook atangin US dollar million zale pali andonga hemi sumatanga US dollar million somli le paruk point pakwa zet chu Biden-an Donald Trump ane theinan amangani tin Google Alphabet mi poimo pakhat Eric Smith chuan US dollar million ni point paruk zet ape chuak boka Eric hi kumsang ni le pakhat atanga sang ni le som pakhat thlenga Google CEO ni in hemi nu hian executive chairman Alphabet te chel boka tuna hian Google Alphabet technical advisor ani mek ani Future Forward USA Action hian US dollar million somruk le pakhat zet an tho ve boka me million somruk le pakhat hi tu te sum tho nge puan zara ni chuanglo big tech CEO te po antel nge rinani NGO pakhat the 1630 fund chuan US dollar million somnga le panga zet Democrats Political Action Committee an chung ve boka he NGO sum po hi tu te poisa nge hriatani ta chuanglo US election dana hian political party ten sum mu na le mandan an the lu turania mase du thlantur an naya kar khatemo kar ni emo thakhat nuwa te an the lu theiani heiwang hian mipuin vote thlak main party te sum mu na le man na tamzok hi an hreman ta thin lova Democrats ten heti zat big te katangin suman mu ti hi November ni thum ma khan mipuin lo ria se chuan mitam takin an vote du lo pha mai thei bokani Federal Corrupt Practices Act chu sangkhat zakwale som khan siam ani a hedan hian election campaign na sum mu na te puang zar turin atia kum sangkhat zakwa som sari chho khan state tamjok chon hedan hian mangto sum mu na le man na te highland nge yangai ni kum sang ni le soma khan state som thum le pariat le federal government chuan candidate mal tranpuina le sumpetu sponsor tu te puanzar na dan an pom le a tiang hian district court te point siam ma se court sangzoka an appeal ve ze lawangin a hlo tling hlei thei talova he thila hian ko ta thu in chu tam taka oma kum sang ni le som pakwa pu khan New York Attorney General Letitia James Point Treasury Department laka lawsuit ta the lu pha ani akipa ko ya soisen ani lovang atir chuan dak mani hi Republican laminan chortang kai masa a kumsang ni le som nia chuan Joe Biden atan pheicham man na khol ani ringot mai ni hi president ani nuwa Joe Biden hi khoyange in khomang o ti te po hi kanril ruwa zona om thei ani awangin kan zep tel le lokange nakin lama ain khom phone na chu kan soi pe seng don lova president ani nuwa ain khom masak ber na hi ilo en le thuak teng u tun chon ni liam ta khan president Joe Biden chu Georgetown Washington DC bul nai loka Holy Trinity Catholic Church a in khom ti the hill chon report Joe Biden hi John F Kennedy nuwa Catholic pachal US president ni thei masaberani ti hi reve mai mai la aswal na omlem long chu president Biden hi motor rualin an zui lem lova president kalma hian secret service agent tenan lo enfel diam toni lak lo ni maluk khan pu president Biden hi Washington DC St Matthew Cathedral ain khombok pu Biden hi pu president hanti hi chu apei om chi lo na nimiau si hek achang le kanon pu president ve thin no ni o thir tu te kanchana lin lo thir thina wangin kan lo me